ona o kupe sa dawa sesi ana nei mo tato whakastasia o le alofa o le atua a togo le whafuanga o lea e alo na tau ai o na amatamea e tau na moia le misa o moma ia maua le fine mu e iai le fia fia le fine mu le atua la o kumafutanga e whapea ona kumaua i pea o le mānu e whakasi o wala e mana lea e mārosi ai o le mānu e whakasi i me te soko i pea i le mānu e la sa fita i umai ka mā o tōku whama i pia te iei fine mu o le tua i mafutanga si ka ona wa i le taua kuma whakitai Yesua pantamana le alo mane nganga pa ia. Amen. Ia patasi le lima oto. Ia patasi le lima oto. Lewa tato kauku mamie. O tato le pai ula wa utifuti ama ula nei kanao. Awe o whakanova e paia. Mano mu le tua o mai la tua pa tua tato kanga venga o nga pate la neve le tua ya pate marconi o papa tua le na venga tato kanga venga o mai o tua ile ka kono pa tua ya le ngata idea o le sunga ile popo ya le ngata idea ko ye sunga ya ko dio ya o pe pate le tato ainga ya awa le tato le tua o mai pa tua ya moi pa ia mai mamaru o tato o lala whakanei ia e pio le matua ia tau iri mausori tama paha maru tusa o mata apa a pio mai tato nuu le kalesia o na tūranga pa rupe peina o muamua le soe pere uku ia tua le poso e awai o na mumori na palapa o maru le tua pa afetai lana me alofa o aima pa afetai o lea o tato keiroa i nei tai a ya lopa le alelei o le tua le malosi paretino ai le ngata i leo le malosi pareana e momori nei taulanga pa ia o misama o tato tua a o tato matua o e le tau saina le tupai o leola ya mase manubia o tato maina a lea o kua mamawhanga le la au ya mawea o se na au e whapena o na o whangai manulele o tato maina. Greetings and warm welcome to all of you, our family members. Thank you for making it today. We are grateful and we are so happy that we all come together as a family to celebrate our family and our great-great-grandparents who have come before us. We remember them in our prayers and we remember all of us, our intentions and our aspirations throughout the course of this week. Al tato sam ya tula pa mamne misterio, na o tato to ele ya tua, o tato sesema i o tato maimaina na ia ngā tato e no mori le rei taurana pakia. O te tautau le atua auto soe o matana salama i papapapa ai au ia romana o kaya a tāwhai i au le kaya o masala
Yesu Kristo walo ulao ana na epatuina aise na rangi na papu asa roto mato mai le amasala au mai mato le pia mane tu mau ile pava bao pamanuia yo mato tu a nato pai nanya nato programa kata wasaina le masu awasi mato se manuia mo mato maina pamanuia yo mato maina ne papelao na yanya ngama na hiyo na mato makutaka pale aina ngata ideo ina malanga mayatu mao ya yai kama yana na hiyo kama ni sio mato mune kama nuia mato tamati akoni marutua na maisha kula mato mutanga kwena arona swata ni kuiko isamo mara pala tuwa ko tuwa bali ola mato olenga ne rati ya Kristo no mato bali
God
Como
ula no tau maoe, ma ula upaulo. O le fatu na totoe tato matua. Au tato koe tō mani atu le fatu lena toto ia e leo se whapea o na sa polo mamao sa iai matalena ia ma e fōi ma lea tale au mua ia ma Lucia ai pe yo kinga ma kui lea sa na toto o le fatu le i tato manunga lea sa i le gami o le fatu lea na toto o le fatu o le tautua ma le tausi aina ma le tausi lea lua la mea le tausi e tui ma no le kofine yatina o le tausinga lu ma le tausinga le kalesia o pouia sa papena o na totoa i le fatuna alea a totoa i le pinga makui o na hua ia sa iei ale ai la se fatu e toto le ai se mea e fua iai le manatu o le ainga ma le whaabai o le ainga e le ai fo i se ainga e wakai o na ola. If there is no family within the family, there is no other family outside of it. O lona wingala o le whaapetai o le sunao ie tamaitani e ave ai le whaamua i e na ngā toina le whatu i tonu o le nuu le nei ma le kalesia le nei sa tau tua fo i Matalena sa tau tua Lucia sa tau tua Suriana i mea sa nā po iai tau tua fo i nā mea sa whaia tina matui a i nei tatu ai o le wingala me nei aso a o whamanatu ma whai o tātou ainga tu whakasinga o tātou ainga po le family reunion e tā aua le toto le whatu le tonu o rongai o le whaketa inga le nau ainga lea na tātou wā ai ai tātou ia nei nei ia Tina Matui, ia Matalena, ia Lucia, ia Suriana o fua fo ia liani na ia o le ngā wenga sa whaia e le vaenga lea. O afua, o fua ia o le au fie o lo loto, o fua ia o le marienga o fie o lo loto, o fua ia o lo tatou whaiwhai mea katasa, o fua ia o kou staka. Aisea, le angana manino le lei, le tō whamanino, a tui matina ngā pauda le vaenga na tatou haua i tukuranga lea. O le nuku ma le ekalesia. O le ekalesia i le tatana. O le ekalesia i le whaitauranga. O le ekalesia i le auauna. O le pesili po i le nā mo le tātou ainga. Ai maise o tō o noko i nei tātou nuku. O whaape i la o tō tautua i tō tonu o le ekalesia. E au ngā aso whaape nei e koe gigi ma koe ka wai e whaamanatu i le tātou aunanga na whaia e tātou tua a aisea le angana soli kui au toa skuma le lua le ana kipiria i le marelia o taiana nei i ana na whaatino ina i Jesu e ala i au na atu le kanesia o whea o iai le kanesia the whole world became Christian because of the 12 men only 12 ai mafua mai o na sao na to bona ina le fatu la au lea na to toe Yesu yo na to lo na ua maape no tato ai mai so se atu wa le ai se atu tato ke le ya ai au tato abe le fatu lea o le alaba le kalesia o le ngalue mai tantua fatino le tantua o le tantua na mani ai o le ainga mane kalesia Anoa noa wa le o toe nei te whai o tātou tautua na whaia e tātou mātua. Ia a o le au nā ko i nā le asore e toe whamanatu mai ia tātou ia i noko se tono le tātou mai. Le whaapae nā fua ai o tātou wha
Seattle, all those places in America, they are all here. Mafua is there. Mafua, le loto fua tiaifo, malealama, New Zealand, Australia, o pea lava le atu langi lea tātou maranga mai. Mafua mai, i le fatu na tutoe tātou mai. Ya, aua tātou te tautua whasinu lima. Aua tātou te tautua whakapaai. O whamanuianga le atua, e pa usawa i tangata manona ai. E pa usawa i ate oe manau tautua. Ai koi la i e whamanuianga le. A whai na lona winga ko, na le leile tautua Makalena, na le leile tautua Susana, na le leile Suliana, na le leile tautua Lucia, mafuaia. Mafuai o tātou koe, o mai i nātou te tīwai, masu mai i mele nātou atuai ai, sa tui mawawei. O le whi au le neitai au, nā watu ia i le magelia, watu le toa sikurulua, ma watu le ausoro, matana yatu, e whina ngalo le tua. E nā kumenga le nā, o tau ta mama ti ngā tātou ai. Tau tua nāma o tau, ia o tau tausi i whawhea ngainga, ia o tau tausi le tua ai na sā, ia o tau tausi e ka le sia o tau ngā lue ai, e anga e a fua mai, i le whatu lea na te tō, e o tātou tu a. O i ngai ma wai whātua ia ma o tautua i le mungu, o wālama me le singa ma whale e tonu, o lo tātou whasiku manga, o le tautua i mungu tātou ngā lue ai. O na maua lea, a moni i whamanianga le tua, ia te tātou, e anga i a tātou upe whaneri, a leo, kere a tātou aina, e o le ngā luenga le tua. O whamanianga na, o tangata i tautua ma whamaoni, i to tonu o lona aina, to tonu o lona mungu. If there is no family within your family, then there is no other family at all. And today, we celebrate the unity of our family. We all came from different parts of the world. We came from Alaska, came from every cities of America, Australia, and New Zealand, because our great-great-grandparents has planted a seed of love, a seed of service in this village and this church. And therefore, it is our obligation, it is our duty, and it is our mission to continue the manner that our great-grandparents has enforced in all of us. And we should be proud of them. Their legacy will never die because of us. We carry their names with us. So I know that you are the most of the time and they die out. Mau Pasumama, Mau, the Mana Aina, Mayanga, Tatua, Nama, Ototo Aina, Roto Lua, Manafana, Yatato, sorry, we are out, and the Canasilla, on a Mawa Leo, Tamaniama Portato, Mawai, Santa Mayola, Papa, so after Tamamana, Patia. Nole tua ya tātou tūtuna i le mori tātou tātou sanga tele, tātou i te tāro ai o tātou maina, tātou kūtue o tātou paipa, tātou mōsi o tātou. Yeah.
feita mai le vau ma le vau ai ale vau ai para longa le tua malanga fe soso ni vivo mole file olata tu venga le
Jadi apa kia apa orang kuna awal apa yang rumah, kami nama yang mana apa kia ni ni apa. Dia belajar belajar maju origino, mana contoh maju bagi Yesus Kristus. Awal itu nanti itu seorang tidak yang jadi orang apa dia. Tentang mana dia yang ada mana kia itu berapa besar. Na toki ada apa tu mana asal apa apa. Inapta kia ina ayu tu umaya. Origino ni. Poi nato poco giorno. In a maya tamatang piyali ito ay abatu ya ko papitan mali ina tuwa tuwi no na so papiati. Inapta no inapi mo to kumaya. Rei prenero to te vengo ko mo papa. Le apaprini no mo to tanata kuma mo papa no sala. Ya to faya ni sabi. Papa tu ma. Kau soal misterior pada tuan. Batas ma
like to thank you very much for the opportunity given to us to celebrate our Mass here in your church. Thank you also for Antoni. Yo mai te apono ka tai no yonga more ni ma more ma ka te kalesia me ki ne ya more no tu amata ne aina ya ka ni le pero pa te ma na swata ya le ngata ile le te ki apono ma tua ya ka tai ta to nu a tai no to ki mai ta mai o to au o nu mai ne apuni no ta pa yo ni san ni ta ya ya o mama o ni yaso a mention mabanga na kuaina ya kukakwa umalo ta komisa ya una waktu leo ko usu ya ta ko kalmo aina ka ya umalo ya sa se 50 ko mapan ko la ko ka pa ya ma ya le ko le mai le ko ga le ko ko ma aina o le suma ya ko le dio ma mai ko ya Pulena Tanabena Sanopaka, Ataile Sumaya Suma Marpatua, yang berpayon maju payo tatwa ngayon na tulang apa tupen-pena ya pamangyangan lang moto ay may sultan tumaktaga patay pertua ya moy na moy na aro kale ye umamaku in moy sa kasi ang pa ya ang kayo mole tato ay natawlang ang tato manman ya ay matay ya wakyo ngayon sa ulang naman ito magkakon ya pamangyangan moto pamangyangan mo tato aina ay may sultan tumato paglang tulama ya leo kumana totore ni tuangoi o mapuri ona mapuri pasang marpaporo le tua awal tato matua ulang mamai dari hati leo tato ya sampo mai patele de kule rutanga venga mai akel mika ante sa upate kai kamar ko ai o ga siapa tele ai oka don kami titi le mole le mo ai mai na wema ya awal kami titi mera kamar ko ai ya kama adore sa pangalaw wa kuku sa isang lang ya ko o mga ko ang pangha tao ni mo ni ko lang man kelenga e mo ate ka la de pe pa mo ma mai ka ko ko le ko ya to mo ay ya ku le ya ko ko pe ba ma ko ni ya ya so ni ya ko yoga ya ko misal ya ko pa ne Nang at mo maptanga si macho ainga ya senang mata mo pie mo macho nang mo macho ai ko pai nang ko lama ele ngata leo macho ai mo le pai na awai mai ya tumu mamao ya yai la fa yang ala mo tio ora macho ore na ke la ya permiso lo macho bali mai ko mo yang ala ko na mo dam tanga tanga maptanga ni ko sala hibi
Are you coming over tonight? Yeah, let's see. That's good. Come. Let's see what's happening next. Jangan late, mula lupa. Only on Sunday. But we have it at it's like a month. So last year, tomorrow. So we still have a best tomorrow. Yeah. If you want to get to the 8 here, you can let's start. Sorry. Yes, no, it's welcome.
Mixed language. Oh, that looks beautiful. Any more people? Australia, you guys want to join in? Oh my God. That's a nice answer. 1, 2, 3. Everybody, 1, 2, 3. Oh, I love everybody. You talking about Come on, until we what are we gonna say? Have it, run. You go for it.